Committee kwa health. Atongoria a ikundi cia atwarithia bodaboda akaunti ya Embu maukite vamwe niguo kuthomithio maugwati ma gutumira ndawa cia kulevya riria mararuta wira wao. Ukiwa na company unaona mathomo mama maria maratavanĩtio nĩ athomi a University ya Embu na gwatĩte mĩsekitari ya ũgima wa mwĩrĩ na ũgitĩri umanĩte na ũthuthuria ũrĩa wonanĩtie ũtũmĩri wa ndawa cia kulevya na makĩria ũrĩi wa mũgũka kwĩ njĩra cia nduthi nĩ ũcũngĩrĩrĩte na gĩkĩro kĩnene mĩtino ya barabara ĩrĩa ĩronekana kaunti ĩno. Momende kuga kana kwĩra imwana cia bodaboda arĩa othe mararuta wĩra wa bodaboda matigane na maũndũ mau macuku ma gũtũmĩra indo icio thũku irathũkia akiri ciao. Kũringana na Lucy Toet, ACC wa division ya Kangaru kũrĩa University ya Embu ĩkoragwo ĩrĩ nĩ ugĩte ũtũmĩri wa mũgũka gatagatĩ ka atwarithia nduthi nĩ ũcũngĩrĩrĩte ndigano nyingĩ cia kĩmĩciĩ iria icokaga gũtuthũra mũcukumo wa kĩmeciria ũrĩa wimaga atwarithia nduthi wĩigĩrĩrĩki rĩrĩa maĩ barabarani. Kati yetu kuna wale wanasafirisha madawa ya kulevya. Inafanya hata kazi ya wale walinda usalama inakuwa ngumu. Lakini tunashukuru kwa sababu kati yenu kuna wale pia wazalendo. Wakiona jambo fulani halifai wanapiga ripoti. Athara ya utumiri wa ndawa cia kulevya kulingana na Beatrice Gatuto ũrĩa wa ACC wa Viceroy County Commissioner nĩ ũrigĩrĩrĩtie thirikari gũkinyanithĩria mũbango wa kwandĩkithia atwarithia bodaboda 10,000 varia mothe no atwarithia 4,000 mandĩkithĩtwe kuona engi yao nĩ maũrĩre ũtumĩrĩre wa ndũgũgio. You know, you have to be sober when working, So we advise the bodaboda riders to always be sober when they are carrying on with the activities so that they are able to ensure a better working county and a working nation. Sisira maguteki tondu maugire mundu athie na pin number iria KRA na namba cia cia thimu na kivande na twandikithia maundu mau monthe koguo ni turenda kumenya process yo nethi na mbere ate nikenda rira mundu eka accident vando twamenya ni through revi registration number icio cionthe cio ne thirikari atuerea magocaga maita thirikari kwe mundu ucio eka kaundu kau nikenda tuvote kuvurana na ndeto no cia madawa na water they itanya ria thomi ya university ino na ngwataniro na gwatite miria engi ni gutigirira gwa kavinda ka miri 6 yukite utumiri wa ndawa cia kulevya gatagatĩ ka njĩra cia nduthi no anyivirira ni gukurigirira ikuiri cumanaga na mitino ya barabara. Ongereria andu baria maratumira muguka ni mavuthagira ndawa ciingi cia kulevya koguo ukithira rimwe ni mara cause accident na tukiona ta kirathi kia arutwo atandatu. We are actually the pioneers of the master course in journalism guku University of Embu. Tukiona project iria tungika niyo na nikio twitire stakeholders na kanda police, public health na cienge nigo tukande kugwatanira tukande kuthomithia andu a bodaboda tukure twina sector ya bodaboda etari na drugs. Mwenare wao atongoria ikundi cia njĩra cia nduthi ni maugite mitaratara ya nevenya ya kuvurana na utumiri wa ndawa cia kulevya sector ino ni rendekana kuona ni itumite engi yao kurora mirimu ya kuonana kimwiri kuona riria matumira ndawa matiririkanaga kwigita. Naweza ambia watu wetu bodaboda riders kwamba kama kuna kitu kimekuwa ni shida kwetu, kitu ambao kimetukura, kitu ambao kimesababisha vifo, kitu ambao kimeleta gharama katika society ni drugs. Wakati unaendesha boda ukiwa under influence of drugs, kuna high possibilities za cause accident. Vandore va Kameme TV ne county ya Embu ni Beta Dennis Fundi. Yangu leo nimeongelea mingi.